Guided by tutors Malia Mataele, Susanna Rongotaia, male leaders David Kilgour and Trevor Tua'a, female leader Valda Leaf. Their striking uniform, Piha, tells a story of balance and beauty. Left and right manaya representing male and female harmony. Pūrerehua butterfly pattern symbolizing the beauty and uniqueness of the people they support with intellectual disabilities. Ngā Puna o Te Taonga shines as a beacon of resilience and decoration and dedication to their area of southeast Auckland and the many people that helped dreams come true. Haruru te whare, ngā Puna o Te Taonga. I'm going to say that again because they're so awesome. Ngā Taonga o Te Puna. rangi nui kai
tangata na korangi ko tangata wainui ti ai Māori ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te pō, te pō. Te toko toko e whenua, te toko toko e whenare, ko tia, ko tia. Ko te awha, ko te momo, ko te awha, ko te mani, ka ranga, ka raite whananga, ka raite murunga, ka raite mira, ka whaita more, hi ronga
Wow.